ovo je po broju žrtava zapravo najveće stratište koje smo imali na području grada i mi moramo obilježavati ovaj dan i dobro je da je kantonalna skupština ovaj dan proglasila danom svih žrtava kantona Sarajevo. Mi to moramo ne samo radi živih koji su ostali, koji nikad neće imati satisfakciju za ono što im se desilo, već radi mrtvih. Jer radi mrtvih je važna istina i mi moramo insistirati na toj istini, a obilježavanje ovakvih datuma je zapravo suočavanje sa istinom. Prolazeći kroz pijacu, jedanput je granata pala, od mene 2-3 metra daleko. Tog dana pokosila me po nogama, u glavu i ostalo. Jedanput sam pao, jedanput je nastao jek, plač, ostalo pao sam i ja, uzeo me neko i tog momenta smo bacili do bolnice. Tog momenta kad smo neki ljudi koji su naišli tog momenta pretrčali ne u pomoć, svi su pretrčali s autima i ostalim, oni su mene uzeli okolo, sve bilo razbacano, noge, glave, to je visilo, nisu mogli ljudi da nas iznose, ovi koji su bili teško ranjeni. Nisu mogli ljudi da prolaze da nas iznose tog momenta. Nastao i plač, jek, a samo više se ovo zaboraviti nikad se ne može, a oprostiti nikako, zaboraviti se nikako. Ne može se opisati nikako, ni nacrtati dok čovjek ne vidi sa svojim očima ovdje sve šta je bilo. Ovdje je bilo, sve ovaj kvart, to je sve ovdje to bilo ležalo, mrtvo, mrtvima, to bilo se jedno preko drugog. Znači kad je čovjek ranjen, a mrtav preko njega. Znači moraš maknuti mrtvoga da bi onoga ranjenog izvukao. I ova ovdje što je bila, evo, Melja gore, ona 18 godina je imala. Ona je sva u komade. Ja sam nju pokupio našao sam deku, te sam sve komplet pokupio u nju. Znači, do zadnjega sam trenutka bio ovdje. Opa i smješno. A joj, idiot. Ne plaće. Moraju pominju plaća penale, moraju završiti po njih prava da plaća. Današnji dan Lešić. Gordana Bogdanović, Brkanić. Saki Urgu. Almansa Čekajić. Ćosić. Alija Čuklejević, Verica Čirinčić, Smit Durmo, Kemal Džego, Gigović, Rasena Hasanović, Jažić,
Sejid Prozorac,